nashukuru. Imani baumugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abashumba. Nashukuru viongozi wa kanisa. Imani baumugisha. Mungu awabariki. Mfite amashimwe yihuta. Niko na shukurani ya haraka. Kubera bizamfasha mu gitondo. Kwa sababu nimeandaa shukurani asubuhi. Fatwa n'ikintu mu mutima cyo gushima. Nikashikwa na kitu kwa moyo cha shukurani. Bitewe n'ibyo Imana yankoreye. Kulingana na yale Mungu amenitendea. Ariko shima Imana ko nazutse. Nashukuru Mungu kwa sababu nimeamuka. Ndasaba umuryango wa Gisubizo nimburi hano wotambuka. Kama familia ya Gisubizo wako hapa wanaweza pita. N'umuryango wa Justin. Na familia ya Justin. Na Justin ugaze na Patro. Na Justin na Patro pia. Baze hano. Mbone kuvuga ibintu bitatu. Kuja hapa niweze kunena matatu. Ndapore Aline. Tapea pole dada Aline. Yawajije sokuru. Baba yake ni mgonjwa. Igihe kirenga umwaka urenga. Zaidi ya mwaka mzima. Ariko pole. Lakini tumesema pole. Wihangane. Sinzi mpamvu Gisubizo ataje ariko Gisubizo ni kama haja kuja. Ndamushimira. Lakini nitashukuru kwa ajili yake pia. Ino miryango ndambukije aha. Hizi familia zimepita hapa. Umunsi ngwara n'abantu baritse byabo. Hao watu wamekuwa karibu na yeye. Bahagarika imirimo yabo baza kungwaza. Wakawachana na kazi zao wakakuja kwa ajili yake. Baza kungwaza. Wakakuja kumwangalia akiwa mgonjwa. Imani baumugisha. Mungu awabariki. Imani baumugisha mwishi. Mungu awabariki sana. Ndasaba na Papa Ndengera yatambuka. Papa Ndengera pia anaweza pita. Umunsi ninjira bitaro. Siku alienda hospitali. Ninjiranye na Ndengera mu bitaro. Ndengera walikuwa pamoja. Amamagara video call. Wakampigia kwa video call. Mwitabe yanga ananiko kumvugisha turi kararira arakupa. Akupa simu hawakuendelea kuongea akakata simu. Ariko ndamushimiye kwari. Namshukuru pale alipo. Imani mumugisha. Mungu ambariki sana. Naragwaye. Nilikuwa mgonjwa. Ingwara. Nimekuwa na ugonjwa. Nimara nigiye kirekire ndazi ko nyigwaye. Muda mrefu nikiwa mgonjwa bila kujua. Kagenda nshira. Nikaendelea kuishi. Ariko habaye mu kwezi kwa mbere. Ilipofika mwezi Januari. Itangira kugaragara. Iyo ugonjwa ikaonekana. Tangara kungaragaramo. Huo ugonjwa ukaonekana ndani yake. Buri cyumweru ndagwara ku musongo ko buri cyumweru rarimwe n'Imana. Kila wiki alikuwa kigonjeka. Bigeze mu kwa kane ndarimba cyane. Ilipofika mwezi Aprili akakuwa mgonjwa zaidi. Barampima barambwira ngo umusonga. Wakamwambia ni pneumonia. Ariko uko bawuvura akaba ari bwo nkomeza kuremba. Kuendelea kutibiwa ndio wanaendelea kugonjeka zaidi. Tundakire. Bila kupona. Mu kwezi kwa 8. Mwezi ya 8. Ndabaterekanje kwipimisha ndebe. Nikasema wacha niende kupimwa tuone ni nini. Ndebe kintu nagwaye cyambujije amahoro. Iyo kitu amegonjeka imemkosesha amani. Nari nsigaye njyamba sinsinzire. Alikuwa kigonjeka bila kusinzia. Kaniga nimbara abantu bagira ibitotsi nijewe. Kama kuna mtu anakuanga na usingisi ni mimi. Ariko nkabura ibitotsi. Lakini nakosa usingisi. Karara amaso ugaca. Nalala bila kusinzia. Nasinzira ngasinzira iminota ngingaye gusa ngongera karibuga bugaca. Nikisinzia ni dakika kidogo lakini naumwa. Barampima. Wakanipima. Ansanga ni gitundu. Wakampata akona tuberculosis. Barangije kukibona. Walipogonjwa huo. Nibono no narenze cyane kurushaho. Hapo tena nikagonjeka zaidi. Ndaremba. Akagonjeka zaidi. Ndaremba. Akaendelea kugonjeka. Nigeze gufatwa ndi mu rugo mpamagara Justin. Niliposhikwa na hiyo ugonjwa nikapigia Justin. Na Gisubizo baza kuntwara kwa muganga. Na Gisubizo wakanipeleka hospitali. Aba bana Imana bahumugisha. Hao watu Mungu awabariki. Hahandi ntubasha no kuhaguruka undi. Pahali siwezi kuinuka hata pahali nimeketi. Ariko
banshiza kwa muganga, wakamshika mkono akafika kwa daktari, barangarura kandi wakamrudisha nyumbani pia. nuko Ni hivyo. habaye hashize nk'ibyumweru bibiri, Wiki mbili zilizoisha nibwo noneho narembye ndapfa. nikagonjeka tena zaidi, ngeraho nikafika pahali ndemba, Imana inyereka ukuntu abantu bazaremba, Mungu akamuonyesha venye watu wanagonjeka zaidi, inkuraho inyereka ukuntu abantu baza bapfa Mungu akamuonyesha venye watu ufariki, kandi bumva na nikisikia kandi ariko ntibavuge, lakini hawaongei. nuko ndagwara ndaremba, Nikagonjeka zaidi kugeza bari bagiye gutangaza ko nacikanye byarangiye, kufika pahali walikuwa wanataka kutangaza ya kwamba nimewaga dunia. ariko shima Imana ko yanzuye. Nashukuru Mungu kwa sababu amenitembelea. Narazutse Nikaamuka. rero, Imana ibahumugisha ababyeyi. Mungu awabariki wazazi. Justin nagisubizo ibona bashimira kundi rwego, Justin na gisubizo naweza washukuru kwa level nyingine. Imana yabahaye undi mutima udasanzwe. Mungu amewapea moyo tofauti. Turabana muri ministeri ariko niko nari nkibamenye. Tuko pamoja kwa ministry, ndio niliwajua karibu. Ubu imyaka maze muri ministeri ariko miaka niko yote nkibamenye. nilimalizia hapo, ndio nimewajua hivi karibuni. Niko nabamenye, niko namenya abari. Niliwajua hivi karibuni. Ariko Imana ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Ndabakunda cyane. Nawapenda sana. Ndabakunda. Ndengera Imana imumugisha. Ndengera mahali yako Mungu amubariki. N'ababyeyi bamubuje Imana ibahumugisha. Hata wazazi waliomzaa Mungu awabariki. Mu byukuri Imana ibahumugisha. Kwa ukweli Mungu awabariki. Ndabakunda cyane. Nawapenda sana. Ndengera arapamagaye kuko nabivuze. Alinipigia venye nilivyowaambia. Nije bitaro niko kumvugisha turekanarira. Kashindwa kuongea na yeye akalia. Ariko Imana imumugisha. Mungu amubariki. Kandi arico yakoze. Kuna kile alichofanya. Ariko mubyeyi warabyaye Imana igumugisha. Mzazi umezaa, Mungu akubariki. Imana yaguhaye umugisha ukomeye udasanzwe. Mungu amekupea baraka kubwa. Ndengera n'umuntu udasanzwe cyane. Hiyo si mtu wa kawaida sana. Ndashimira Patro. Nashukuru kwa ajili ya ndugu Patro. Patro Imana imumugisha. Patro Mungu amubariki. Iwe narabimubwiye. Yeye nilimwambia hivyo. Ariko Patro ari mu rundi rukundo rudasanzwe nabonye. Patro amenionyesha upendo zaidi sana. Sinari muzi ariko naramumenye. Namujua lakini nimemjua. Tiyasibaga mu rugo kuza kunsengera. Alikuja kumuombea. Tiyasibaga buri munsi yaraza. Hakukuwa nashinda kuenda kumuombea. Imana igumugisha nshuti yanjye. Amen. Mungu akubariki ndugu yangu. Sinazanye n'umuryango ariko hujakuja na familia lakini tuzaza tubasure n'imiryango. Tutakuja tuwatembelee kama familia. Bankoreye bikomeye mu buzima bwanje ntazibagirwa. Wamenitendea mengi kwa maisha yangu ambayo sitasahau. Niyo mpamvu ndafashwe kuza gushima. Ndio sababu nimekuja kushukuru. Kandi bimfata madamu yagiye ku ikanisa kera. Na nikakuwa na hiyo mwito wakati madamu ameenda kanisa. Nikacane. Nikasikia roho inanisukuma sana. Kuza gushimira bene data. Ili nikuje kushukuru kwa ajili ya ndugu. Imana ibahumugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Ndabakunda cyane. Nawapenda sana. Murabaze ibize Imana ibahumugisha. Nyinyi ni wazazi wema na Mungu awabariki. Murakoze Imana ibahumugisha. Asanteni sana.